tuve aheru yihanga ahaitu kureba urutaro ruri mu rugendo misho hagati ya Iran hamwe na US bitotebire na nobwo hati ninde baganda mahanga gabira affected umuntu wabirije nabaza kwebuza atashoro rutaro kaduko nyunuru nkwata hoci ngamazimano twataho abokati twaza kureba ahitu gambera flight says mwezi bire cancelled hati nture rutanche kwikairi hihi mu United Arab Emirates so shika abanya-Uganda binji naho ibari muno bakora nawaza Iran harimo abanya-Uganda so bwatari abantu aba stranded tubakumanye kugarukaho twaje no mu economics utakaba surprise kanyencha kare waza kutema kemoto kaninga picho kashanga transport yonjire bw'amajuta n'ibindi binji abo kuba okwamahanga hari bitwandifunanka raw materials ebikora ebintu bitari bimwe na bimwe turihange kubasa kuhingana no kurisa so abahinji fertilizers mutakaba surprise daho misho waza gura ebijumisa ukashanga nayo ebei yaye yongera ahabukuba bimwe raw materials ebikore bijumisa ntuntu biha omahanga kaga so oro rutaro no affecting against yona so tukwasira hari Israel ninga Iran ninga America yonka oro rutaro no rubano no affecting no munya-Uganda wa hansi naza kuba nahura impact yaro nagomazima nomanya ine bintu bitwara Italy utunyona ni mvura radio tabirana kabamara naho tumanya America kaya batahira nebindi konkobora kwijuka it affects us so tuzomushara bwo kuba nintekateka ngo turwineho aganda mani apart from kuzomushara tukashaba tukarangwa urwo rutaro rwahwaho bita mazimagara ngo entaro zitura no mbibure ntuyireba amahanga garutera gande turi kureba abagabe barukutahira ubwabe bwabatahi babo kandi ruhangazira abuya headinga babantu babasingura entarezi so umuryebyo twasa ruhanga witu tumutome mukono abo kube mwe nawe nababyine mwe mukono abo kuba mwe nananda wondo okurondo kuyabasa kutebekana sabantu be inaba kwa bagire haji inaba kwa bayereka mani inaba kwa bayenda kwirukangira harurengo ruhango rwatabatireho ngene shonga nkezo byona turekera hanga nabo kiteka abanya-Uganda twemerere tushabe okubasa kurangura rutaroru rwahwa nkoko ruhango kwa rukwenda nguruhwe ahabwo kugobesa abantu be abari kuba nagenderera ningasho kurumarira ho tumwaho naho okwenda kutambira abantu be na no kubagarura omuteka. Alright, oko twargayo twagenda omunda yihanga ntureba ishomero rumwe bakagiraho buticezana na headmaster wabira ruhongo mukwezi kwa kabiri kutandikire B2B jabamihindura mwe natubabibaresero musi abitu no musi ya environment yashanjireho ebire etanguhi aboka waza kure reception kuruga ombashomesa barabe nayebembera ebire tabonire nturebe binte bukwatine tutwire ntureba bazire mukweshane ngamja ahubwo headmaster tukumwenda bitu no musi baresere nebereka ngo tubamwakireje kati baza twari amakuraga then tugagambeho ombwijire yakwatagana bulungi na church mbera yone yaliwo omukulu w'essomero lya Kabale Church of Uganda Primary School e Masolita agambibwa okukyusibwa ku kifuba gy'ovuddeko aganya okuwayo ofiisi okukakana ng'adduse n'ebisumuzo bya ofiisi eno kyokka n'ompya aleeteddwa abasomesa baleka si basiimu gyali eggulire lino twasooka kulikulaga ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi oguwedde abazadde ku ssomero lino beesala akajegere nga balumiriza obulabizi bw'ennamirembe okubeera mu kkobaane ery'okukyusa omukulu w'essomero Charles Lugolobi nga bamulanga okolagana n'abazira Kisaabalokole abazimba ebizimbe ebirungi ku ssomero lino. Omusajja n'alaajana n'afuna ebizimbe ku mikwano gye n'abireeta kubanga ne ku bulabirizi yagendayo n'abagamba abaana essomero ligudde babagamba tewali wadde na 10 kye balina. Kana tu obuyambi obuziro kibabeera batufiiza nga fu abatuuze. Empewo yatukuba
nitugenda nitukubira enduulu wa Namirembe baagana tuyamba. Rita Nanyanzi akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ya Wakiso kitegerekese nga yafunidde oluggolo by'essomero eddala erya Katiiti Primary School e Magogo mu ggombolola y'e Kakiri nga yatwaliddwayo ng'omusomesa wa gavumenti era ng'akasizza nga bwe kiri ekya bulijjo okukola enkyukakyuka mu bakozi ba gavumenti. Head teacher service emyaka 15 mu ssomero lino abadde mu mateeka avunaanyizibwa okuba ng'ava wano agendako mu ssomero eddala. So kyekyo lwaki yavuddewo era twamutadde Katiiti Baptist. Nanyanzi akakasizza nti Cissy Namirembe yasindikiddwa ng'omukulu w'essomero lya kkanisa erya Kabaale era bamaze ebbanga nga balinda lugolo byave mu woofiisi kyokka ng'ono yadduse n'ebisumuluzo byayo ssaako okussa envumbo ku akawunti z'essomero. Kati head teacher eyaliwo Mwami Lugoloobi banasalawo okujja okuggulawo ofiisi head teacher atuuzibwe mu butongole bye lwanajja naye nze abaana n'abasomesa mbalaza omukulembeze agenda okuddukanya essomero lya Kabaale Kyakyo. Bw'atyo Nanyanzi akutte Namirembe yogayoga ku ssomero ku kifuba okumwanjulira abasomesa n'abayizi mu butongole. Nanyanzi akanze kunnyonnyola abasomesa ssaako n'abayizi ngeri gy'aleeseemu Namirembe ng'omukulu w'essomero nga buli omu atunula kyamuli ate nga mukambwe. Kino kitabudde Nanyanzi ne yeewuunya abasomesa okugaana okwaniriza omugenyi era agenda okuba mukama waabwe aleeteddwa bw'atyo n'alabula abasomesa ku nneeyisa. Nanyanzi Ddaaki awadde Namirembe amagezi okuguma nti era gira afuna watuula okukakalabya emirimu ng'ate basale amagezi ag'okugula woofiisi. Namirembe asabye abasomesa baleme kumulaba bubi kyokka bakwatagane naye okusomesa abaana b'eggwanga. Suubira abasomesa okukolagana nabo bulungi twongere okuweereza era n'abaana mbalabye suubira bajja kuba baana bampisa kubanga bulidde ebyensinga okwagala. Tujja kukola bulungi okwongera okuweereza eggwanga lino okugoda mu country. William Mutyaba yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Okay, nogo makuru agakwatiline naneyo ishomero kwa kanyoni njera abantu twine kwega kuba flexible ninga shikugenda nebiroho uriya mukabano mu complaining unchumanisa ubundi hine byatarashikirize agenze mo shabe naza kusigara hari vacant ninga mbe numana azaguma mpaka so ninja tukabe chirunji kugira ngo habe hemkwatanisa hagati y'abazire n'abashomesa na administration y'ishomero. Omweshongozi nibamweta Geoffrey Bingana akeshongore cyeshongoro nibacyeta tefundurwa. Emitima tefundurwa ibintu bigumire twaza kubasinsia aba twashanga umuntu amazireho emyaka atwira ari mukuru w'ishomereri batwire nibakora nawe emyaka eri muri 15 bakahika kusibura mu njereji jangwe emitima yabe kabetwire yekorire cyoko munda nekishasha then ekindi ninjira ngu tubantu bona ngo tushana bajya nko kurumwa shokoti no mwina but I think things can somehow change oshange ubundo bw'uryo mwina konka hatari munjoka you better try and see so umuntu kumwakira nekirjimbe mukamwakira mutyo ninjira ngo umuntu oguna basakwa no yishaka batasombwire bwanyencha kari imwe mwakire nko kwari then mbaze mwa testinga murebe ciro if anything ni mwe nkati imwe barunja barukwerera ukayonguje ngo ni mwine all those qualities ezo kugira ngo rebe umuntu murebe nkati inde cyari kumanyisa imwe muhangirwa muta ningana muturaha ahanseha mubone mutworeke ngo imwe muri yabashikirire so mutayi wanyu murebe nko kumurukwenda inteka ngo shicugwire nyumisho gabantu kandi mazima notakumanya ikirakutambire nagweje tkwenda umuntu mukwatishaga nibonyecho kare no basakora ho transfer ugende mwishomere rindi hata bakwacira bati no basakora hata mbabazi no ije kuzihangahi ogogo wamwimere mbabazi bamanyo mwe turi kusigana byo turi kusharura bwenu bambe nanimbasha abantu bakwa kwamba tureba umuntu ogwe mwakire mwe shwara leto ndijwe umuntu we murayakire abwo still naje kubara umunsi ya mutaka koraga nawo mutarukumanya maybe mwana mwena ngo muri imwe babene mwe biha umuntu arabebembe kandi ojiko kugira ngo toranwe nabwo no inorengo rwo kuba washikireho na qualifications zezindi mbwene zo omuriyo go muri kureba wazine tubone tumanye ngo ngo mwakubire n'umwenda bishishomero kanerye iramizo government etiremo mukono kanjire
hati iwo kwijaho tokumanga niyo kijaho habwe mbabazi mbweshinjira ngo ni wartandikire hati bariyo mbenda kurukwaka so nje muno ibindira abantu muringo gwa muno babingamo but things have been happening no twakuzo mu maramizo geine by the babaretera ngo mwahure sando shangashe mabantu nkawo nkabasha tubamwanga completely and also ngwana chikopo chebihimba twakutumaretera na kuhuriraho na shasiraho shasubuzaho but nyena mutwijuje ngutwena twineshagama twijuke ngo twena turi abantu barahanga twijuke ngo twena tukashome ibintu kubikorana no kutunga mwaka sente. Why should you block a friend? Why should you block mutahi wawe nja kutubira habwanje twege kuturana tugireho umukago murungi hagati y'abashomesa abazire hamwe nana abakwebembera amashomerago ayiturugambira Gideon Senyomo ni dev of course yashira mu field twenda turebe erizoba yaturetseroha kandi no baza kutugambira ki Gideon twakwakira Wemnunga yomre wa TV West. Good morning Jemima, good morning Chalte. Amazina ngago ni Senyomo Gideon. Amurundo kukutubaraganisizo bali anyumwe bazyo esabiteji na wikeji yona tujire omuchara nka TV West. Programming yona obutwetegura ekiro chebiro munana byokwezi kwa kasha to mwaka 2025 ekire kine cyo mutano akwa International Women's Day nicyo cyo kwishika abacyara bine kibakuzire echo ni kigarukamu abacyara abine echo bakozire ntakusibize nyuma zatwe twino mushubuzi na mnogo w'ebijwaro erizoba twashumaho hanse twino omucyara we nakora mu hotel ayine hotel akapani kagirango Hajat restaurant nyiratwakira atuganirira atugambere omurimo gumazembwire ki ayine experience omurimo gumna mnogo iwo mucyara ryokwe ukaje cyamwegaho niwe oba owo mutano. Hajat, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa barakatuh. Od live TV West tan kina mazina gawe omurimo nokora murimo ki ogumazire mbwire ki kanda okwetegura cyo cyabacyara buzima uko mucyaro mbwire wegenda umwaka 2025 shemire nibaza no kusimura hanga wabusetsa kurungi ntukonja hiraka nibaza no kusimura hanga wabusetsa kurungi tukatandika ikiganiro iki amazina ganje nabanyeta Azama Nansubuga omucyara Robert Bata yeah umurimo gukora nikora hoteli kagitandika 2026 natandika naka hoteli kache mununga katandikana na fraska imwe umukaru fraska imwe kiremwe hafu y'ibihimba hafu y'enyama kiro yakahunga nana ibhagara 3 by'ibitoki nakora ruhanga yantera mu mugisha nakora ruhanga yaguza mu yantera mu mugisha nakoresha heji nimpata ibitoki 10 wajira bihagara bingahe bibiri hati nimpata ibitoki 10 kandi umbitoki byangiye kunka hotel kanje kacha kunatandikira karakacha nyiremo ibyo kubasa kungasa yeah omunasa ko nakurebegeshaha atakwetegereza hati anokorera muceka ki buriyo katankira nkai hati yori nkai aho natandikire nkundi ndi enyuma ya Amazon aho natandikire nana bire bihagara byawe bishatu nahatinka furuka huga aho natandikire na hati nkundi so nibeje so ogumisiriza kutandikira akantu kake ukagumisiriza umurimo gwa buringiro yona kwagura mu bisoroko byingi gurumwe bizibu bingi kunkano noteko kuranga uwikiriza warabangwe ibyo na wabigumira kwa tine horaze ukabyotiniza kugenda straight noteko kutunga mu amakona aho nyuma ya Amazon nopanyisa na hotel ne yawe hotel ne yanje konke kizimbe ni mpanyisa azachiga ejo landlord na kubiri na kabiri obompanyisa wanje myake jiona kurete bagabisha hata ukatugaruka hariye nyuma emero mugwa hotel ngo abandizemo nari inahandi ho wakoze nkabanza kosubwa nazo mushija uba kwita mubiru w'umugishenyi akanakora outside catering umwami ogwe akankozesa emyaka ena
kankoze emyaka ena outside catering church kuza kubapanyisa mukaza heru mukateeka abantu embaga bakarya nk'ebyo mbwenu hazokwe niyo nayegire omurimo gwo kuteeka kandi nkega okushemerera kuba n'otwaza abakozi okushemerera kuba n'otwaza abakasitoma mwenu oku niyo nayegire akasente kawe kokubanza wakihokwe kasente kanje kokubanza nkakihokwe nkakunabe nakarunda nagira umwana anje first born ya rwara nakati bamwene yanyoreka ngutishe bire kwa nimisigaho ninza gukora ikindi kineye ninkora nashitama hanga yantekatekisa kugira ngutandika ka hoteli ejo mukuteko bundi byakuremerera birasigara nibyo morali kunkumurye icyo tihine cyambiro abo kuba tinkadibisaga life yanje amina tinkatekaga byo kurya byanje ngo byadiba tikikabahoga icyo mukama kantera mu mugisha nakora kasente nakihamu nabaza nataragaza kanarhalanye panyisa nataragaza nazo mukishenyi nanye nayugura kantu nayitera ha akaju natandise ya umarimbara ya nayitira mwakaju kanje nayombeka namanyango hatukuno muzigo gwandemo nintaragaza nizo wanje yena bakazi mwena nimbagambira ngo hine mu rumo gwine se kureka okugumisiriza kandi nokumanya nuteko gukora ugumisirize 10 ahundi gambira nanyu muri imbara nyine mu mwanya gwo kumanya ngo no mukazi wakoze ibintu bi tokarazaga muga mere waketa ki najya tinkarazaga byo kurya mu hoteli yanje emere yawe jijo jibuzota akakodya kukarinkaye namnungo yengeso go mucyara kutekateka ngo na dibisa munonga ati akakodyo akaruho hoteli jiwanda kujikwasa umugarike munongo mu kiyungu hoteli jiwanda kujikwasa muri yunguruze abana bawe abakozi bawe abaryumisha hoteli jiwanda kujikwasa koraze kwihure byo kurya by'abantu banza obtesting umanye ngo icyanura ekikuye cyayanga wakikorota uyu no kugira amagezi kurango wahindura mu nteka wakiteka kurungi abantu bakikunda ebirunje bindi twagamba proti twagamba ejo mukamwita simu ebindi wenu ebindi nyowe umurimba regio rukureba mukama kampira mu mugisha mbasa kwa nyine uporoti nkitano $200 hari $200 hari 25 10 hari 5 hanga yampereza napaka sana yumbeka mune chikari chine myangu 18 nargaye na kurwo mu hoteli nargayo nataragaza nayombekera tata abo kuba tata na mawe nargaye nataragaza nayugurira ntocho mbyaro nataragaza nayombekera mawe ejo tinka jihirisi konkana ajombekere ibyo ndache kugiheza nataragaza mu byamagero nagura yo nende nyine farm oyinitungu yes nji no muri ishema kiziba kagango shema umunaza kwebuza twareba umwaka 2027 umuntu boko kaguzamo ine myaka enga yato ine myaka enga hi namnunge bitunkere kabanye nemyaka ashatu na gumwe ashatu n'ebiri shatu n'ebiri nenga abuko hata hundi gambiranye n'emyaka 56 ochiyo nokora chiyo ni kwa kanchi na manu kujashazanje uyu mukashazanga ko kujashazanje zabashahe munda kikabe na mwenda nyowe life yanje amagara ganje nkagateka mu kwimukashaha 11 n'edakika 15 era nubona kwantaka ntaka zinta heru mushwanye na yangambire ibintu kabya kukiza manu wabaki nyeshaho yanje kagitachi dungwe miramikirizo yanje nagira ntamisho kandi nyetari yanje terara echo mukama kajya twitaru tarijiraza kwa nintina kukujiraza naro mwirmantina mwenyetari yanje turanerewe so nagira ntamisho ndangushaza abasti kanishemire kwa nishohora nkazakora
Omwativi sasa kutegitagisha amazina ya Senyumo Gideon nitujja kwetegura ebero 8 bikwezi kwa kashato mwaka 2016 International Women's Day ntuleta bacyara nkaba na mnonga bonje kwiga na mnongi wo mucyara ariyo kwakutekateka kukibasika ngo ubuzima nkibasika amyaka 5 na akiriyo nakora ebirunje byakozire yabigamba habura mucyara abakazi abingi ikizibu cyitwitwa abakazi nitugaya emirumo abakazi abingi itwe okukira abakazi abana ebimyaka eje ya hati nibarebera umbashija babo kumanya ati umushija niwarangurire iki akangurire iki kandi cyo kiretire ekizibu kubaho ubutabango bw'amakabu kaba bwingi abuko umukazi wa musha basabuni ekibiriti mwene ibara kindi cyona ekito nungi nindango ibintu nibakara mushana danka kwishanya oboshomire obatushomire nate ko kwishanya mwene muri gihe cyo mukazi oyino bwenge kwasa koreka ye yimuka oronde 10 kandi tarho sente nyingi bantu mwe bacyara kazimwe tarho sente nyingi mu magara gensije iwo yimuka ozonto mukagombeka okenku 2 akisha tishatu abukwanye binakozire byona kimuka nayituga nazumbi bina nkabishatu nariya busha nanywa busha tunkanyiza kugira ati ndo mukono gumwe bashuka bakishka nkakwata ntaragaza ndike naje nakagira anta nkagura ninga ngambira umwami wanyentinye kanye no miliyoni nkina muganda tobongurizeyo just okuguza talo byo kugira ngo kwa ukuguza tonguze miliyoni nkibiri umushija wa mukaro yokazi kuhereza kandi zipaka se uzimugarura umbwiro burubwe utari tomukayano tari torwanju mugarura kasenteke ahubwo nakasenteke nanaza kapurani ngise cyanyu kikuretero kutunge cyawe nawe akatunga cyeye de mwanda kwatanisa oguze cyawe nawe aguze cyeye mu kikwatanise mugende mugure kintu cyangu kunko mukondo mu family mazima tukwasa kugira icyo gwagasha noguma no yetenga inshaho witenga amashita marungi hazo mukwete ngomu ebizimu mubiri ni mwe mbimanya tumutunga yora kwereze shinge mitware 5 maze umukango inebya orange byakwire no haze byija birete amaka kusisikara ushanga washa kuba mucicweka ushanga mwino taba nkokoshemire kuba no kunka wikiriza gukora kasente ka orahanga bakazimwe niho ndiyo mukazo tarashomire kwikahari ukashuma cyakanga kashuma P7 ya kunkesha ya hati ni jwariste cya minister nanye kunkura na banja oine gomesi yemi twara birneta ningo 50 wallahi ninjigura nanye njijwara ntibani ndyo mbugenyi narete rwahaya nanye bampaka tebe kashikiri banshimirerwa na barango umukazi yije yataho mu kidara kunkatinda shomere kushoma kwanye gashoma kacha kuna shomere imanya kubara imporo rujungu konka ebyo kugira ngo onkiza mani ngo kashoma ine diploma ine degree or minister or MP no echo nkachanga abuko banyine mukono mwina abakazi bagenzo banje nimbashaba mu Rwanda secho no burotine mu rumugwamani kunkapa karisiza kantu kawo kuwahura magaraga ugakunda ruhangana za kutera mu mugisha kandi ukabona ukajwari wagamba kugayemerimo hata nshasira kugaruka hari akace na mnungu gwakwenda kutandika tumuhwere ukatandika na zingayi akwibirunji wabigamba na mnungu gwakwenda kutandika muhereze kishanecho ati nyowe tinda tandikise na sente zanje abuko nkatandika no nkatandikana okwanga ngakuja nkarwaza umwana umwana akasente kona kagira kata kaho kahereze kwaho ngabanye n'umukazi nibamwita mukasabiti nabwo n'umukama ko mugisha ari umukishwa yiri umucyara sabiti ngargana mujyango umucyara sabiti kandi customer wawe kora umunywani wanje umwana wanje kana ashasha kasasire kandi kiwasa kumusigo unaza kuronda sente mbwe nani ngushaba ngumpe yibanja ebintu muduka yawe kandi mangu ryo mushasuza umurungi atego ninchimanya kwazi taramberire mbi akampa fraska chimpiri karibanja nija nakora mundu go kubanza kagoba shiringi 25 amagoba nafa kunkazargamu eze bintu biriya nataragaza nabigara nazigarayo kuna birendi yaho nagaruka nakora
nago bashiringi rushanju ekyakiro kyakashatu nakora byantera ndadibisa nkombwa omukudibisa kwanje tendadibise munonga kugira nkukura omuntu muno odibisa bikawa mana balansinga byayanga amazima nagashara nachi balancing ekyo nanya abayayi bakantera ebintu byankiza amani nagaraka aho arumi araba yayi abo kujya bakagenda batanshashire kari haterisho natanka kurukanda ngakuna advice kuyangiye kurugamo kuzibalansinga zikanga nagaraka kuri yenyuma ni yakasente nashashura umukazi sente ze yagaraka yampe bindi yagaraka yampe bindi atkuyampire bindi nakora nkanambanya ngo ari umushuma w'umuyaya hundi ukora hateriso narzona naguma ninkora antyo nimshashura ninkora nagiye kumara umwaka nagaba nahereze yo biriye binihireyo najya ngo mama bright we bari ndamwono mazima go kushara nkakwata shiringe mitware 5 yo wirobwe 2028 naje nampora nahikayo business ekirizo mu mwaka gumwe kaguye umwaka gumwe naje nampora namujyango mama bright nukari mwitira mama bright umucyara sabiti namgira ngo we bari munonga tora ni wako jindo gure mu kitendo giruta ukijwari mwina kashimirwa munonga neshaya hati numunywani wanje aruho kunka ecyamagero nyunkija nakora namurabaho ukani manya ko muntu ni manya ka munywani wanje wantandikire business kandi nkabaho nko kundi ebigambo abakire twabe tukunda tonje ganira ndaza abashahi bunda kikasha tunamushanju inamba yawe yesimu akwa ekiganiro tikaho nchenda reba hindujire inamba yanjye namunonga ariyogwa ariyokwe ayaburabura makwa tukabe tuka esha mazima go nizo zatwata konke ikiganiro cyo kikabe kigumizamo inamba yesimu namunonga gwa kwenda umuhwere akwa narano ganira no humuriza no yegesa okuzorerisha inamba yawe simu 0 nkaga nemwe nishanju na mushanju nkaga na mwenda kigarike 0 nkaga nemwe nishanju na mushanju nkaga na mwenda basabariyo nasigara umucyara Robert Bata Azama Nansubuga namnongiwe akumanyorera mu Rwambarira ayishimira Uganda Matters Primary School wano Shuma aside yoruguru hari hakakubo kakintu ho rukuraba okazinyuma a hotel nho tutamegesha na wano manyicho mikucha Amazon enyuma yacho cyabeka kuza Uganda Matters Church amukono gwa nuburi amukono gwa buryo amukakuba ko kakintu ho rashange hotel Hajat good food okuzorerisho ariye after stinga cyo kuri awakire kandi tukunda tugane byari ebikuru werinda TV West esabite jiona ni umucyara iyo oyine cyo mutano nasigase nyumo Gideon naho muri Rwambarira kangare Charity na Jimmy bagumze na program ya Simka umucyara ogo ntumwe simisa munonga kandi no chimangu twe naho turashumireho Gideon netumwendeza okugumiza mwina magara marungi no kwongera kwegesa ihanga na no kutekere cyo kurya kirungi ikina ndiyo ningamba ngutwe naho turashumireho abinji Azam beitu a week nayo mucyara ibiro 8 byo kweza kwa kashatu butosha internationally tuban celebrating omucyara we nahari nabo cyo nito Uganda tukubasa kutuma mwana mitwe ntugomeza mu celebrating umucyara no ha umucyara ni Charity umucyara ni Jemima abashije abo kujware by'abakazi it does not qualify you kuba ababo imbakana mujware byabo mukaguma muri abakazi baba tuguma turya abakazi haro nabarebo kubijwara bakenda kwehindura mu kabakazi saramureberisho ya ayaye fuiro mukazi arahajatewe na ke gira ketereza abajenye kubatayayiro muka bayebwa kasumu yakashereka hati kuba mukwasire kuza kucebera rebe cyojo n'ekishine cyojo ma
Wakajuke tuza kutunga umugisha kutahisa abacara kuruga kuruga batakushana mbwenu tuza kureba mu business turebe barimo bakora niyo bundi kwa ku buryo kwiyotine ho kutandikira ntwenda tukereze amasiko abashija bo kucira korabiamu abacara misho eji weekend twenda ni mumzora misho murebe bitwakubasa kora program ya system kachere munagendo misho katuzo mukwa muno kache tuza kwantugaruka n'impapuro z'amakuru mutakaruga Otaferwa mama nikukusana mukwana jino misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasukubana yiwakane chito chikoka kandi sukaba kubana arebo mwana we nana izuka umusayigu ya jino miso dukureka asesha abukureka ngumwana we jino miso dukureka nakora kina akora utaka ke bakandi zukumnyaro wanje mark janti activist nihita buri saha emone chweka zo mu abazi wa jino miso kantandika kuri jimonoka izuka ngono za kwene VJ Rama until when can you hide the truth izuka kanu in VJ Rama the fantastic mafras tura kwantu makani mbera buri kimwe cyono kwa rukoze rebati echibi bukura polisi no jino miso nukaka no njya kureka unotina munyana wanje ngamanti echitunjwe choka akotone kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you. Goma activist in that emazaz guilty. TV West Nehinda webari wachirinitwe akasheshaka on program ya sisimuka akanuko kire akitukubantureba ebija omumpapura z'amakuru twareba mu new vision yakasheshaka barimo bagamba aharutaro rwa Iran 43 stranded Ugandans rescued ago namakuru marunji apeji yakana na peji yakatano reba binje bukwata harutaro ru okurura umuntu ro affecting abantu binje tiremwe n'abanya-Uganda abo kutura abo kushomera omahangaga babukuretera ombwijire. Government releases salary structure deba civil servants sente ezibara beno batunga page 10 noza kubona obyetunjira ombwijire. Harvest Money Expo iwe obundo taratunjira omugisha kuzayo okashoma bikwatene n'obuhinje n'obulisa oguno mugisha gwawe kurebe byabe biriyo tokamanya okagira ekiwayiga mu new vision yakuletera ebintu nyamwinji ebyotashemeriyo kuba nofera ntulebe binte bikwatene n'amashomero. Government erimune gamba aha kintu cha automatic promotion ninga promotion zo mu mashomero gitu odi teacher no erimuno ayinga kubanka deputy teacher ningo deputy head teacher no yenda kuba head teacher nibihe byosheme kuba norabamo nibihe byosheme kuba nokora yabukoretera new vision retunjire obase kushoma ebyo nyamwinji ebakoretera ahashongeji. Harvest Money Expo bajikonjera nibinje birumu mani waferiwe oguno mugisha gwawe kugira ngo obase kwega ebintu nyamwinji. Twine teens ahantu batugamba n'abanywanyi bitu abeminyeto reba ekikwatirine nanemyenyeto eryo mu byo kweshongora no kuzina okachikorota kugira waba muyayi munonga wabasa kugira ekiwihamu kandi okabasa kugira niwe chiwayitandikiraho babu kwereka mu papara new vision oil and gas infrastructure oil and gas economy ntureba na universities nyamwinji ziresire courses esquatine nebya oil and gas hariheshonga bitino basa kwetunje papara new vision oshome omanya habwenchi oshemerire kuba no yetega twahika field ejo
community news amakuru kuruga ombyanga bitari bumwe na bumwe tureba district leaders arrested okuno mu district ya Mityana. RDCs asked to file reports in time. Namakuru marunje munonga. Women need girls get together every 22 days. Abachara nimwe barimo bagambaho tusheme kwantu tungo bwiri tunkabachara tukaza out tukadiscussing ibintu binji ibintu nubajangwe cinci yamba kuya stress no kutereza mental health zitu ninga shobongo bwitu ukashanga bwaterera so mwe tugezeho tufuno bwire tugenda out n'abanywani bitu batahi bitu abishi abachara tubasegamba aha bintu ebiro kuteganisa nebye bitwerecherire kora nwajango nikiyamba munonga twagenda sports ninga chapye mizano. It's 100 days to the FIFA World Cup 2026 agana makuru marunje munonga mwe niwe horukunda ebyo mpira nibajangu FIFA World Cup erimo neza kutandika bantu mutinkarengaho ni vision ya kuretera ibintu nyamwinji rwetunjire ashirinje kumubirizo kanoza kono rutungo mu supermarkets, petrol stations, Hona Street orupapuro rwahikireho katerebe bijo mu rupapura orabukede n'amakuru mu rurimi Uganda. Ensi 5 Trump arayide butazikiza Iran kubye sengejero ly'amafuta mu Saudi Arabia. Enyonyi za America 3 zikubidwa. Israeli ekubye aba Hezbollah. Agogona n'amakuru agarukwata amahanga agaheru agarmu Iran, America na Israel byona biryaha umupapuro rwa Bukede aha mutwe gwaryo. Ya nukwero ruti nyenda ngo obase okuryeshunga ogirukanjere kandi base kumanyise birukufa omwihanga. Omukumi atabuse no muwara mubara namukuba amasasa gamuse dabyo nindabirya abantu baryo mu kutera emiranga hanyuma yecho kubaho umuntu eshaye nanizirgaho nora yakugendana twengendesereze kirukugaho wade ubundi ntibasa utashyikirira konka amazima garangu abantu zikargaho kare no kwegendesereza aro umuntu yakureba kubi yatabuka just go away marjo misho Sebufu ayimbudwa naraga watandikira Muhammad Sebufu nga yenanye ni kibanda ekitunda motoka echa Pine oluvude mukomera nategeza bwagendo tandikira we yakoma mukugabira abatalina berwaha otakabeferwa kabaka alambudde omulimo gukoleddwa ku masiro Kasubi ya Kasubi no mujimanya omuri Kampala kandejo nahitira kushanga ebyafayo bya Buganda ebinji gwenu kabaka jire yarambra yareba what went right. UEDCL inentekateka yo kutebekanisa anokuna no kudabiriza ebyoma by'amashanyarazi omukwezo kwa kashatu osono wasakushoma morebe party ya yechweka chawe chaba kiri kimwe hari ebyo omanye how to act otherwise stari echo wasagurara washango tinde mashanyarazi kandi otetebekanise katurebe page yitu ya senga tinkarganta jigambire obutosha akako kutambuka mpura na chitinga abanya Uganda na mnonga abachara batahi banje na mnongo mu week nkeji itiriyo ntsa celebrating umuchara ntsa celebrating ashingo okozire hoki kandi wo mushija nije ninga tije kansobe biri wano tinya bahandicere obukodyo obutuso muchara mu bwengura bashija Fly Emirates ninga Fly Dubai. Okay. Yeah. Obukodyo obutuso muchara mu bwengura munywani wanje previous akampurira oyijoshome orwo papura okatembe nyonyi otazira no michwanja bokuba kweshonga tuzanguye. Okay, twagumiza buntereba abachara abakuze mbirowozo mutukubireko kushango muchara hatabire machuwa batari yabo mweguruchezo tera kasumu ogunakwenda nabasa kutasya orga kasijir orga mahega kwani mpura binje mbabugamba
makoma neisha kuberyaho mu Uganda aha myaka 20 ya New Vision celebrating imyaka 20 ya New Vision Group okutwara hamwe aha Rukororo Independence Grounds ebro mukaga okwezi kwitoko kwa kashatu. It is this week. Yes, kandi okutahamu banyarganda ne chetano chonka ona chetano ya Kampala akantuza kumegana barenewe kasita obano okunda abamakoma na nabandi beshongozi bita bikweshongore byeshongore byenjiri aho mu ihanga no ija kwa no bashanga aha Rukororo Independence Grounds. Then gold ticket nayo mtwari 10, diamond mtwara 25 tarogura ticket sa muryango Growth Paper rwa bukede na the New Vision no ija kwa no manyoko kutunga ticket as today exibo ebirungi ebijudde mu kusala talawiya nabyo babireta hwaha John Pat eya abari kwiciririza umuntu Allah ndukuhendera KCCA erumye ogwavira guyise nebirala bingi mawano bagamba nti yali star wa Arsenal ajinyoma ku kikopo atenga yekulembeddemu mu Premier League ensonga zatuwaze ziriwa beryaha ona tunaheza tunakujaburira hebyo shana kwereko kurwa sherizo shirinjira 10 zonka okurutunga arayongereho otwete nsa kumwakira na police owa agent wa Vision Group aho ha supermarket kana nabo kuzitambuza hanguto nanguna naga maduka garinkaho hihi na no wanyu no basa kurara wazitunga. Alright, Hajat Sophia now mecharimpa obno mushubuzi rangwanwa omurimbara site yiteji ntwenda kumutaya isa no now me enterprises abatwire no bajwara obundi now me enterprises no mumanya ntwenda tureba abakazi omukwejumbira ombyo kushubura nebibari kubuganamu obundi abantu ntubareba barije koka tukomo rugendo rwabo okurutandikire arimo nayisha kutushobora okuyatandikire business okweri obundi bizibe byashanjiremu kandi no kwabasize kubirabamu niyo kwakora iyo business niyemwe umanyotaha nimbasa koraba honti naza kubaryaha ari kutuganira bitubwa hati katuzo mukahumuno kacente zagarika nawe mutakarga TV West. kandi nurebe ikintu cy'isipiri kweta okurwara naco hari uko turi kucyetegereza ko ahubwo ko kurwara no kugira amani make neshaga make ntabwo eco kuri kuborwire utekateka ngo mumbaze nankari bwo gura kuyamba ego cyo kubira kigiye cyo kurya mumbaze kukabiri kugaza hamagara amana konkati kiri kwija kubasika utari kuryaje numbazo bwo kose utari kuryaje gugu base kuzo mu mubiri kigura kuyamba ninga woteburize umubazi cyo niki aho umubazi gwagutaga rwizemo ekikuburire kiguri gukora ntabwo eco umubazi nabyo bibaga byo kurya turi kubasa kuri umubazi uko waheza kumenya ikibuziro mu mubiri nawe uri kubasa kukiha uri gukora isogo umubazi ukumugaruriza eco ikiri kubasa kumuyamba kugarukana amani kungoka muhabura kugenda gukora se byayi nahaka ukugira gumana hati tukamanyira byona buhire eshaka manyine ningatinye tukamanyira kwesiga ya konka iwe uri kuza kusiba haka mara kunaba utaye siga azurebe yawo ataruka nje okupieruka ayicho neciteka dosta utasitire nuteko kupieruka ikiri kumuyise shagama namizi miteko ko biri biki ikintu kiri kumanyisa byasi skaraka mkawa pieruka mtuwa yesiga hadi ikindi
oyinamani gari kwigana cha akwimuka nkakora imirimo kaburani ukemurimo ukahora oyina kazengerera oyino turo umuyaga gati inagamira yuko nagara ku stand mu bintu kumani kukwereka ngwaza amara goyine tigari kubasisa gukora kwenyine nabwecu umuraho mbigwase kugira ngo yiheco kweza rumani ntabwo cyo washanga ngo toyine mani washanga ngo no peruka washanga ngo iwe aho wabiri no tambura tokitambura nko kuri kwetenga washanga temba no ruhuke mirundi litare hansi yejineji umenye ngo ishaga mejo ninje kuwo kurira utari kurira no yenda kurya nakamanyiso keshaga manche ahubwo ibyo kurya ibyomanyirire kurya umbiri uri kumangutinde kiguri kuyihamo gukakwake cetingo cyo kurya ukuya wahindura ry'ibyo byo kurya nagwe rwetera kugira wanka byo kumbereza tibyakinga sira bwenda tukengo yanda ubwenge buryo mu mubiri ni burende serize cyo kandi ne rero hano kushanga ngo umuntu wamureba hamisho na shonko kwenda kuza kugwejegera ninga ucahinura cyena ukashanga kuriya ni hera hariya akastara koko kumundo barabishanga ni hera ningo cihayo rurimi nuko shanga ni rwera ibyo byona ni bari bikwereka mu testing marebe himuri ninga kuwo kuba kwata mu ngaro kagiroti uri kurabyo muri kumumungaro hatareshaga ma yuri kwihaha ho banyiga nimba najina nyinjiriza yerera hati rebo kuyagaruka yo jubajuba kwega tano haraka kwijira wale yati twarubwirebwa yo kugarukaho umuyingwishaga mayawe ninje karingiye kunganya garuka kandi kuwo kuba kwata ahanakeja aha mubiri gwawe ukakururuti uri kukurukarikura ukashanga ngo umbiri kigwagaruka yaho nawe agomezi ni make azijuka ishagamira umwamizi menji ntabwo ishagamira yeri umwamizi make nabwo niko yaraze kuco mu nda y'umubiri nigoma ni make goragire niyo kasasiro nce yorashoze azejo kasasiro kweri kubeta rugireyo yazo mu nda yapa iringa ikikunganya nkaho mpako niyebwe mu bukoko buri kurane beta infection yaba nyinje iryaho igitera maho bwo kuba amani ni make hakazamo acid nyinshi ndibaza kucebera bajengu baza arusazo ziyi webare iwe mnyano witachiri nitwagwa programu ya CCM kanjira cyo butunje charity omuhereza na nyina hajemima ayebare yazaho mukahumuro bitakana keire akutur kwakira umjenyi witu utwasiga twakwanjura Hajat Sofia na umecharimpa oguno mushubuzo mchara omu Uganda kana mnonga ho murembo rwambarira twongera kumanyisana no kwamisiriza kugira ngo eje wiki twenda ku celebrate injira mu mchara omunya Uganda umuchara umunsi yona buri biro munana byo kwezi kwito kwa kashatu no tuba twine kirukweta International Women's Day. So umuchara kozireki arajirenka hiyahikankai ebyenywa byo bikabiri bita twantu byeragiranitsana nebya hatari henchezo ninga bikayongera kusisikara bishubwe kubagiro mweji bine challenges nk'abachara ezi bari kuvugana bwe cyabatumere baja ngo batandike emirimo nkeje kikaba kiriki tubone tubarebere honke cyo kwegeraho okubasa kutunga umucharo oshongoire ombwiro bwa nyenchakare nanye tinatuma mwana nanye ndi hahambe hoza TV Western program ya sisimuka okubasa kuongera okugamba no mucharo kwa hari
kugira ngo nicyo basika okuzahambeho nkezo kagamba kandi ensi ekakurra araba atakwenda nawe akahendera yenzire okureba na no kukorekereza katwakira mjenyi witu ayongere kutweyanjurira na bwanyuma tutiyamukiraho turebe we nachikorata nije ningatije twakwatira hajati salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah abantu yongera kubeyanjurira nashemerwa kuba umu TV West nisima mukamarango wabasa kukikiriza nanye nkijaho nka mwanya ogu nisima TV West okunkunde kanya yo mbacara bingi nanye ngushaha nkeje mbeni yaha nimbebaza munonga ego amazina ndi Hajati Sofia Naume Charimba ego ningorra hamba kuta street muri mbarra ninguze myenda y'abacara Naume Enterprises Naume Enterprise niyo duka yanje ejo ego kugambe imyenda y'abacara umanyisa kiyeteteyi imyenda y'abacara ari manyisa suits z'kinyankore manyisa gomesi yes manyisa ibiteteyi yakajo manyisa ibitambi sarizi mbeni nkebyo ego wamarahemi yakero kwingana cyaho Hajati kanoshe kigambo Naume Enterprises kahiko muri imbara nacereba ho na hato no hoshikiri emyaka yabankenga hiko kuba no barira eyi wamaraha mwanyo kanko bani imbarira ndeba ndi nko myaka 13 yeah wow kansote kutahira mukashishe no mwazi yo ningiko iwokachikwasa kashi of course notekwa kugenda nembera eyo rukushanga umwanya ntushashura mishoro konke baho mingi ushangane tunyiganyiga mukonka ntutekwa kushashura mbabacara bagumire abakwikiriza nembera wota kugenda nembera to kumara acha tukabentenda okongera kumanya ecyakuretire cyakusikirize okugira ngo oze omukushubura abo kuba abacara abakare nangwa natwayogaho tukaza umudini y'Islam ushanga ngo mucara kushora kuza kukora ubundi bukaba biriye byabe bigumire ecyakusikirize kikabaki kandi cyakubasise niki kugira ngo shohoro tandike okorera ihanga ate cyansikirize yowe kamaze kusima tata wanje umugenzi Fred Kashaga no baratakira magaraga ensege akanyegeza business mazima nko mushija yajati mwananje ati nkiri muto nkakura ndi umwana atakurya ibintu bingi aza yankunda yantamura mugogo yabayine gwe hoteli ati ndukutura nawe hato mukira ka kuna mazire nawe nci yo primary niyo nabire mbandi nayegera yo business mazima kunagire kusherwa umwami wanje nkamushaba ntakagireyo nani ngushaba mazima ngo nyikirize ngore business takube bindi tinkuza kubibasa kana wakankiriza nawe ni mwebazo mugenzi hajya amadaki kundu ubwo atakiruho yego akankiriza yandandikisa business yego bwanyuma y'imyaka 15 roughly kantu zo mu 15 yafu atukuyafire nkana atandikire nagumiza amaboko batwatwina abana bakwenda kushoma naye kiroto cyane kiriye cyo kugira ngo abana banje bashome ko banyote ndashomere kwikahare nagumiza Deni ndeba challenge omushija yarugaho wasigaro ryo mucyaro inabana haza hinabanta bakwetorire eshahejo okemerota ngo mucyara waje no nintekwa kucamya kana ngacishikiriza bikabitoro bi yego kandi bikayoro batyo naburiza bikabitoro ogwiro konka ninsima mukamarango wambasise nsima tata no buyagenzire bwona kakuba kandaga hakire kacho munongo mwami wangereze kufa yego mwami wanje akafa 9 na mushanju tata yafa 9 na 8 tanga wanje konka kakire kacha kuyabireho akangumya yangira ngo ushemeye kuba strong yego ntagira ubwo ibyo biza ko mazima kandi ibyaye nibinteganza ko byahuireho nanye naye kwata mukama yego nareba yaguma nanshemusi
ndiyo nindanka barana barukwishira barukujangureka twongere kushemusya nkabo mu rubajo aho kija waba avoiding ota kugira ngo obase kuguma uruwenka na business yawe nko kweri abo bakaba takuburamu konka nkashaba mukamarahanga kandi yangumya kandi yambasa nimwebaza hato bwiro bwembarre kabeyemerire ta umwanya wo gabanwingana nko kuguru kwingana ninga byizire byashanjuka bwajuba nyenda turebe uko yizire nukora umu business ubwiro ubwo mwami bwanjye buyatwarwa nkari nkorera Nyamanuka Trading Center ubwiro bwatere town board Nyamanuka twaza kuri ya ntunga bongera okay niyo nene nkorera Trading Center niyo nabire nyine duka konka bwanyuma y'umwami wanje kufa eduka narebe takuza kumara abana kushoma nkanyine sister wanje munywani wanje munonga omukyara jointura nabo akana akora mu butare yangira ati sister kore nonda kushomesa abana tija tuzo mu katare nambuza sister kanyi n'umwana muto kanyi n'umwana w'umwaka gumwe challenge abo kuba umwami wanje buyafa umujo wanje last born akayine izo yari ishe yafarwa yasemyezene yesu ntikanye n'umwana muto ntimaraho atazana umara ati wije tukore yanyeta twazo mu katare namugiraho nashikanta kubibase byo kurarayo atazanoza kubibasa nambwe ninyebaza munongo mucyaro gwe tukaremare myaka 10 mu katare tukurara ha mufarasogo gumwe umukapira kitu katonda wange unkaranga yambasa abana banje tubampenda bayemera bamanye kibari naguma mu mbwiro ubwo kwisya oburhanga ikirize ati joze zembarara nisimo mucyara muri choncho nuwe yagumire na tusasibwa akajya tonde jonjura togo mushana ati tumujani mwe mukakorera mbareji ngeri nda support kubija no gitunga ati muja mukakorera mbareji mukarugo mushana nenjura mukari ndebe takubasika nambuza ntona nyowe nebintu byanje binyine nimbasa atazano basa tukabwanye yogumana kitugambira munonga nanye nakireba bargo wacu nargaho naco nija hanga yatwanabona umwanya nija natandika gukora nabana banje mukabana yebare urugendo kurukusya atyo konka obwiro mwe numutwara nko mbutare amwe imagining bari mutemba birore numujira tina hiwabugine abantu abemba kubasa kudiscouraginga ahabwe cyo cyabotandikire gukora bo bakaba bingi abantu bakasheka bakora reasons je bakasheka bakujya ngo mucyara noreka hote duka we wawe katari mbintu bingi konka noreka hote duka kazo mukatare bingi batekereza ngo nyo tunaza kuronda sente naza kuronda abasheja abantu basheka ubutaka bwakuka buzima konka nyo abo kuma ikinene nyenda tindagarurire nyuma kagumizamo konka mukamani mwebaza yambasa omucyara Hajat Naume owa Naume Enterprises turiyombwire obo kucelebratinga omucyara kandi abakazo kwari nibejumbira ombyo bushubuzi kandi nano kubariyo nababitungamu omuringo emiringo tarukushana turiyo tureba challenges na nebindi bitu niyo mucyaro riyo kwetinko no shitamurebe konka kurekana inkushaba ngo yimutse ameisho tena matugawe tutamburo niwo mu rugendoru orwa Naume Enterprises ubundi niwo kadire cyo wayegamu then nabwanyuma utunga courage iyo kubasa kugenda okatandikiraho niwo kadira ecyo wakora hati yo ninda wahiko mu rembo rwambarira okushoppinga ebintu okubita omuduka orwo rugendo rwe rukashaki ombwire bwawe bwo kutandika nakushopinga ebintu abo kugira ngo nkatandika no mucyara jointura nabo tukagendana umuntu rwo kubaza yanyoreka amasaka yanyoreka amaduka gakushobuza emyenda wakayabicengire hatogwe ticyangumira
twagumana runabire mba ntamwinenzayo konko gwire bukija bwahika nahika na Kampala yego warenga rukayi narenga rukayi nahika Kampala nayo namanya amaduka garukushubuza ngumanza yongura ndetanguza okay nyenda challenge yiwabwina hwaho iwa kwasa kwa face injiro mukuru gaha ukaza Kampala ukazarya ubashubuzi ukwihaye be wihayo okija nabyo yenda ndebe chwa kwasa kwabwine hwaho echako kandiro kajote utimara ko basimara ko obwirogo akaharo abashuma bingi yes bakumanya ngo ina kasente okobo inobwoba bwingi mwe no kugendo inobwoba konka bibyona nisime mukamaranga kabinda bya muntu baranyibire kuya one time nkabandi yo mukatare nyina kasente kanje mane pass ego omushuma kaguruka kuriya kandi nza kuriya ndiyo nikakomorora ntindukuza kuya musente ngushashure zokushashura kona yakatwara nebishumuruzo nakasente kona kunenyine konka ndawe yampe cyo kwega ego hatobwa kasenta kinji nareka kato umushaho yahi wakato mukarega nagumani nkezirka ego nagumani nkezirka ukatamweko ngatamweko toraguzire yebicupuri okashange bo wagura ko wakubisya mbarra tibe bakupakinjira of course ebyo tubikuburamu nogure kintu obwiro bwe tukantugura emyenda eri kubekubire eriroru rero kizagwisya yo oshango umweguru mwebicweka oshango umweguru mwebe ebishazire rwagati konka bori yomushuzi ekyo tikuzibiragarukayo hakuba nifumbaka bakagicwanga utimferwa tafuna utaferwa tafuna hatka tugaruka hamwanyo guwakorireho obwiro bwe kuwashyikireho challenges ezo watunjiro mu mwanya nko muntu musya umutabona mpango yambarra nubwo wayigaranjira aho abantu barana hano barana ubunyuma no wo misho warabaje narundi what did you find mweno bobwe bwabigumire aho kubanka leta ibintu byaje nabitamu konka kuna nkani ndenyine ibintu binyinjiri yo mukatare yego kwa kuna biresere kuna bitamu nareba byaba bice munonga naye uzabona shi abantu bija kurebamo ego echo nakitarubaje kuna birendi yaho ndebizo aryarenga tinkure muguzi irya kabiri irya kashatu nagira umwana mwojo wanje gumira Jafare none naye no bwiro bwahereze university nagira aho nashikata kuza kumaraho kabatakuguza yego namujya mbwe no manya hati waza guma yego nyoka manze ngumenga arike yo mukatare hati nakwata umuhanda ibintu nabaganisa mbiye biri bice ndukurenga ubiri bice munonga nka nabaganisa nyo nazo mukatare we namusiga we yasigara duka kwa kunempikayo ekinaba nsigira duka bakimbuzo mukatare ekinatwara mukatare bakimbuza duka kigambe kuna kikozire kumara nko kwezi najya ntapana ntereka tuze hamwe tushabire umukamo yego tujya twatunga cyarenge ndijo edukejo ekabe inedirisa no muryango muki mwe no kureba umunda kurukuki hati wabariya heru okureba umunda kandi utwashangiremo akanaguza cyakara yego rero itwe twatamwe imyenda yego hata abantu bakabamanyiriyo cyakara ejo nayo ya cyabe kizibo kwacyo konka twija twasiyo gwire twashaba landlord yikiriza yatemeraho umuhanda hazaho urwigiro hamwe yego konko umuntu akabaye jarabaho owabe wanorebera umuntu arikoraho buri izoba arabaha kubuza nko nkashaho igwiriho ryari mazima nyoka natakumanga reduka yemyenda yego konka kutwigwireho kama yatwataraho twatandika kuguza yego sima mukama munonga hakuba obwiro bo bukabutangwe nago mazima mbwenu wagumana urugumuka no ija no shitama haduka everyday challenge yiwabugine nko mukazi ninga challenge ze zobugine nko mukazi omukushubura aho haduka izo zikaba ziriziya nzirengu orabireho intimidated abo kugira ngo uryo mucyara ni uryo shitamye muduka ni nyingi aho kuba ejo kubanza cyabyona kapito aho kuba ko kurga umwanya wazo mugundi nobano yitenga kongera aha kapito yawe
ubwire kapito ikabetaroho ego buryo mucara to ukandabona ko nako no kwachuba ukandabona ku kuryo kumwe no kuryo ukandabona kwenyine konka omuriyecho ni nsima mukamaranga ahabo kumpo bwesigwa yego ako banyo wo kureba tindi yaroni yego bashisha bajangu bumushumbuzi nabahaha bwaroni rone yindi kurya kijana shanga ngo bisiramu tubukunda roni eje yo kuya esente ukata mwezindi ukata mwamagoba obune ninzirya nkanta kabicengire kunahereze kubicenga nagishazamo yego rero kunagisharizemo nagwe byaguma indibi konka mukamaranga abo kumpo bwesigwa abantu bagumana bampe bintu bakabata babimpo umuntu ajya tugenda oguze ungarure zanje unshashuri ica akarasigare hono ko kawe nerizoba nahati mbene nsima aba basize kumberaho umbwire bwona mbwenu kumpe bintu nkaguza mbwene nshanga ngo bwese bwo mu bushubuzi n'ikintu kikuru munonga ako umuntu utakumanya norebo ko yitwa ntuye bintu abantu bakutumanya nigo mazima natakumanoza rwahi natakumana naho kutora we na mjete nimbarira kumbera inkamitiano utyo konka okimgura he mirundi nkene 5 akumanyira akwesiga akwe bintu kiryabwa okushwara mwe nawo nondo kugerera nti omukushubura wabo mwesigwa notunga mu bingi omucyara hajate Naume owa Naume Enterprises aho murembo rwambarira turi mu wiki y'abacyara okutwine kubane okutwejumbiro milimetari yemwe nemwe this time around twakuretera omushubuzi omucyaro omushubuzi kandi okugutura omukushubura owori kureba ngo niwe no basa kugira eki wamwegeraho okagira aho wagariza ndiyo nindeba ebikwatirine na government yitweji kanso emishoro manyabiha omwe okotashanga obundi zabura bakiretwaho kirukanga ati nizikanga ni nyingi ako bano washashura eki rashashura ensisi ngo twendezi yo chashurezi ngo twendezi konka kokweza kukimanya ngo tokushubura umwanya wo gutashashwira hati no bakwataje bijo tazino takashashwire no bashaba tumanisha ngo misirizeho mu wiki nkemwe nzironde shashuri kandi kibasika konka zo ni nyingi hamwe kandi shawa government ngo batucenderezeho zo ni nyingi mazuma ni nyingi imishoro ni mingi yes mweno izira wa managing ota kureba ngo notunga hamagoba ushashura nemishoro then na nebinde byo kwenda gukora ubukora o managing rota educage ngano banza wagaruka muka waguza akabuzo ijo yongera ocho basizota akabuzo kakatari yako kuguza kujongere kuyaho ni nsima mnonga aba customer banje aba basize kubananye umbwire bwona kurugana intandikana hati habo kuba aba bantu no bahindwire business yanje netunguka kunkubire ntabine mbishi wabiguruka bitaho utabone nangwa nomwe watwaraho nogarika nogure bindi so ninjani yo no batwariza je kandi mwe no muntu wo mutwarize kubina mwe nyoni mbasimira kimwe munonga yego ni nsima naba bazizi abo kuba nabo abantu kuba kwego kubazira hati itomerme yitu ebonera ni mbasima ni nsima bazira begisa abana babo kubazira sima babazizi bona nibe bara kuba emirme nagura ari kumangwa ina haguza kubaziriza we bari wachimanya tikumanya hajati shonga ya Ifris kora beno jimanyaho kandi yo kuyizire yabatwara zeta na mnonga nkimwe abacara baryo business murarebere byabe ebyo kubakanga unashina pressures katemba tubyoroye yego kukigambe cyo kigambo cyo cyonka yego nora kirinke cyo to kugwejejera kwenyene none rero yo nota konka ko bakweza kushoborera
wareba ababitandikire ababigire mukare ukabuza nabari ukabebuzaho bakakushoborera no gumohama oyo kwasamuka mu gihe tumbenu ikirije njeje okay hati nanye nangu tugaruke aha pati yo kugira ngo uri umucara kandi umuzire kandi uri mu business hata abana aba wija wabarebera ruta at the same time uri aha murimo kandi uri iwe oyine kushitamaho ba customers bawe kabatwariza nko kwende kwano batwariza ngabona bwana uko bureta duka mwene yeduke yanje ngebe yeduke family ahabo kuba nobu nabire nkiri kuri yo mucyaro aho naye ninkora niho nintura yego nakana kayene kashemba yo buto kunabire mbangire nko mu kiyungu kuteka hagira customer waretwa yego ayemerera muri yango gwarwa gatanye tati no rukwenda mami wari wakwagala yego bono bagambo ruganda yego buzuma akubishe wabo no muganda yego buzuma nyija ninyurukanga yego mbene ubo nkakura nabo nkakura nimba manyiza ngwa aho untari baro babano babakweta babano banyeta rero ubu basigara umuka nabone mbene bakamanyira ubuzubu bakamanya ngo nabantaroho nabo bashimiye gukora ebishimiye kuba ninkora rero nijana nyongesereza nko muzire ukabakuruza mu kwetegereza bakancenga mbwenu bo nimbe baza ntine bugarikiro amina nimbe bariza kimwe bona tubaranduhize hati nanye nangu turebe nibiha ebyo rukugira ngo yihire omushubuzobo niwo kagambira umucyara ryahera kamanya nashora nanye nkashubura nanye nkakore cy'abandi bariyo bakora nanye mbasa kurara naganyirwamo mu ngere mwe ninge ndijo aho twika point ejo tujetenga mnonga abo kuba umucyara nagira mbwe shiyana yaza kora nabwo mshija kanazitwara nayaza kora nawe ntwenda turabiyo kogireyo wihayoki mbwene cyo kubanza kamba bantu abakuba bariyo kwebashija bitu abatakwenda ngo abacyara bakore mwe nabo nimbashaba kucyakubiki basikamba tekera n'amaju bashaba ngo umusasira abacyara banyu mubikirize bakore hako umucyara kwakora family neganyurwamo we waho hine umushije ebyari kusharukaho ebyatakutunga umuhereza konka babakozere bombi ayibambe eka negiro obusinge buzima obusinge oburumu n'ubukira obutari businge okuba burumu ngwensha babashija ngubikiza abacyara bakore mazima nikiyamba mwembi ako umwana atakwija kumubinga ishomero bambengira ekitabo cye13 umucyara akabura kukimuhereza ati ekindi kushaba necyo kugira ngo abami babahereza abacyara babo kapito nakubekira kuhenda abacyara kapito ne bahenda munonga kongo mushija yamutamwa amani akamwongera mu amani no bwakuba naguza obutunguru n'enyanya maze ibintu nabango mwempia kaninchomanya buzima nkabiguza kandi kugira ngo turi ahantu tweteze mizumu no bwakuba naguze ibyo mushija akakiriza kapito akaje mutama kiba yabagire mbara akajya kangura obutunguru n'enyanya mbitwara mucyara wanje nibyo kuguza azana bakora nibatunguka konka mbwenu kuba kubazibira kora ibintu bisisikara akuba obuvunanyizibwa bwona atakabumarayo kugira ngo amuretere buri kimwe cyona abihezeyo ni bake nentonganeza yongera umuka hariho abakubihereza nangwa konka tibingi nibo bake munonga niko mazima ebyo yihire muhajati mbwene nyewe bingiremwe bindi kusimira mukama ni musima okumbasa nkashomesa abana banje aho umushija yahereze no kurugaho abana bona omukura akaryo musiniya wano omutoyi n'emyezi ubambe konka kunarebere bona bashoma aho kuba abana banje bona tino tarashomire ninki musimira nobu nkuba ntine kindi kinabwine mwecyo cyonka nikimara kandi nanyo kubaho ngaba ngo nimbasa kukwebisaho nkejanja bo bunashasha ndagire kushaba omuntu nkegurira sabuni n'umwonyo ndagire kushabiriza ni nsima mukama
echo tikiraretira bechikaba kutina bakureba call special abo kujangwe niyo byawa byebasiza kandi uri mucyara tikirakutanise na nabe chika somehow ambweni sima family yomwa mbweni family yitu yomwami wanje tubarantwarize kubi bazima tubarantwarize kuba bakandeka nko kunabire ndi ebinabasize nabikore ibintu arabasize byabo. Okay. Gamba no mchara aha mwana we wo mwishiki okwine kuba namutwariza okwine kuba namukuza okugira ngo nawe nyensi omwana ogwa akora ine courage iyo kubasa kubanka bacara nkimwe hato mchara ni mushaba amazima kwa kubaye n'umwana w'umushiki amwegesa okora emirimo yahaka hati yamwegesa okora emirimo yahaka akamushomesa akamuhana akamweyiriza hihi akaguma namugambira ebibe birya herokwe nebirunge biriyo nimpamya mukamaranga yasasira umwana ogwe naragama mazima kano shangu erigenda hariho okushomesa abana babishiki munonga okufa abana babishiki munonga then okashanga umwana ubumwojo obundi we nyenchakare yena yetabasa okuba nonje nko kuturiyo preparinga abana babishiki eje nshongayo no jigamba ho kikano mutayine kwa najitwazata nshongejo nyoti nkagira kushomesa omwiki wenga ninga kureberero gwiki wenga abo kuba nyowa bojo nabishiki mbine ranga kankunda yanyinganisiza kandi ubona nimbendeze birungi. Amina. Twaza ha government age nogira no kwa notera yo toki ogira ngo yabaterireho karembeserezo ki nkabacara okwejumira muri yebyo omukwenda kwejumbira kandi oyire hecho byone bibice byo kurebayo government byo ine kuba neyihaho kugira ngo umucara yeyongere gukora. Government ni ngisima basize kugira abacara bake abo yahereze sente za parishi za PDM basize kuzibaha bamwe bazitunga bamwe tubazitunga konka ninche abo kuba Uganda yitwa hera hati nende sente nyingi muntu hati nkezo omuntu atine bukwasizo bundi ngo abene zo yatandisa business kandi akoreho tuziri kumumara nyo kensha ba government ngo yongereho nangwe dabure munka kashatu ninga kana kugira ngo omucyaro ubazihereza nawe iki yatanduka kushubura abase kugira ke yihamo akuba ninki. Okay. Kandi ikindi kushaba government nk'abantu abari kutandika ekabire ne barekereka kubiya emishuro emaitogu ariyo mwaka gwo kubanza gumwe ebiresha tweje barekera hatu baceza kwasa dereba na kubiya emishuro. Ego abari mnonga atino mchara Hajat Sophia Naume Charimpa oguna mushobozi omurembo orwambarira country mu wiki y'abachara chete Women's Day eritusa kuba celebrating ebiro 8 kwezi kwito kwa kashatu. It's going to be a Sunday Sunday tsakwa celebrating umchara omunsi yona okurebe hitwaruga na ehtwahika na hitwine kuba netugaruza hatu wazo mu Uganda generally nogira ngo mucyara aine kuba na celebratingwa aha bwenci iwe norango mucyara riyare aine kuba rya harengo ro kujanga no bamuteka tekeho bamuselebratinge bamutwise niwo ogira ngo mucyara hina hagarizi ihanga so mucyara bamugamba ati yataruwo yanga niribaje nga mucyara n'ikintu cyo muhendo washemeye kutunga ekitinise cyo orunako rwomwe nashemeye kurutunga akarwesimiramo oyireho nguhina bari kurwesimisa kubi bumwe bakahendere bimwe bintu bisikire munonga konka mazumu mucyara we n'umuntu wo korona kurwo kushemererwa tukozireho ki bacyara tukozire yego bakushomesa abana yanga turi tungwire yego akuba nitwe nitushashure emishoro kandi emishoro yine cyero gukora mu Uganda nitwe nitukore imirimo mingi ntureberera amakagitu
abambitu ntubarebekesage omukyara hatari oyo joganiyo n'abashijo orebe yaba amanyirire omukyara azaka akarugamo akamara nk'ebiratarumu wahiko mukejo nomoto egeka omukyara atarumu nabamwe ntibekera abarashinga oshanga ngombare atakimanyire ashobora ati yego kureka ekinakubenyenda ngu turi kuza omu kahumuro nkabenyenda tugamba kugira ngo abakyara bamwe nibagira ngo bagizire haji kubahereze kutunga za business kubatunga kubashoma obwaroya kubagura amamotoka iweje mbera kuba notera toco reba no kwekiri ninga boje no bagizire ubwoba bwinji bacyo muri bo babihindwire babihindwire bagire bihaji konka nyonka bene mbashaba ngo borobi aza kuba kora muntu we byona bibaje konka cyo kugira ngo yatunga sente ngo azahiguriye omushija mucyara naguma ari omucyara bishobumba omucyara nikihe kinshebe kwa ninkora cyo kumanyisa ngo unyorobe umwami wawe umutebekanise icyo turije kutandikiraho hajya turangaruke tuza kuza umutima gw'abashubuzi omucyara bo hayoro babiha tubone tugire ngo omucyara hayabo omucyara dena no gukora yagaruka yakora program ni sesimu kamyani witu kino mjenyi witu omucyara Hajat Sophia Naume Charimpa wa Naume Enterprises aho aharimba guta street kandi ari umushubuzi w'amano mu Remboru kandi ariyo natuhereza benji ebyarebera mu rugendo urukwatira no bushobozi nkomucyara katumure tuzombutumwe ubu netugaruka bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Esherry, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. Orwa kabiri kuwa kuba oryokwe orukwenda kuhinga omugano ningashi orukwenda sente konka zo kubanza wagumisarizamu konka okijo katunge sente ezaburizoba ezaburijo kandi akasente kirireyo yajumbire omukuhinga emigano wabo wenda gweguriza no basa kuguza gati emitware 2 kwika mitware 5 kurigira size yabo kandi gwaba yabere igeno giant kandi ogwito gwaburijo no basa kuguza gati omutwaro n'inkumita so nkirigira na nakatare hiziriki tino muzungu orukwijo mpaka atakwenda gift yes bambe yo kureba no basa kutemeje nkoro yona ebure kusyana kero 10 ecyo kumanyisa ngo umuzungu yaba nayenda gift nagura ka glass akateka munso achi agura kanyonye kuwa akora mbambu akatomunso akubata bukuremera webare mnonga iwachernitwe program tiri ya system kanjiri cyo butungi charity omuhereza kandi tukine Hajat Sophia Naume Charimpa wa Naume Enterprises omucharo mushubuzi omurembo rwambarra na no Uganda yo nokutwarira hamwe turiyo mu wiki yo muchara abishemwe mwija kutwitereza tugesimeremu abo kwa tukagihebwa nkabacharo kwasa kugira ngo twijuke ngo muchara tuwe kiyungu chonka
kurekana n'ibindi nabikora bishikirira kandi ubonera ninjira kukibagambira aha ngo umushije cyari gukora umucara nakikora je aje tiya supporting cyara nakikora je abukati no bwesugwa we are good managers na nebindi so this time around tune hajati ayo natushoborera abukwatina na obushobozi obwiro buyashobora aho yargana aho yahika ebyatunjiremo bit twahika harengo rwo kugira ngo mchara ngo ihe haje ngo watunga muri nyina kasente ngo yine kuba no fayo okorobera omushija wawe ko gambo koroba hata unyonye ndakutana muni wa hajati abashano bareba ko kweza kutunga kasente hata naona naye nangu akanyakuri ochika kwa saa mushego waza kikomazi mano shanga kataro tubona sigaha meza wajanga bana abagore mo ikikopo cyamate ajatkanzi yezi yarasigazo mushaha yongereho akwana ndazicendere zitwanuke mu kabiri hate kindu gukora no kuba rebellious nanye nkagirebe haje nkagira okay tokuzagara kuzireba ninzagumanyije nyekiro na nebindi ko gambo koroba oba no mindset no buyantwara zatyo nagwe nyorobe ati okoro okondo kugamba kore wazitaho umurundo gumakazi yaho baziyaho ni umurundo gundi zitahandi zitombanka naye naziyayo kandi hatagote yatarika kuntegana sangu sente zirinka he akagira tonozi bika tonka tubona nabwe araba kucenga ekigenderwa cyo mu cyara gukora konka bataka cengire nabanimba shaba ngo bikirize ngo uriya kwara yakora sente ziyabaye ne yakora aho mutwaro atabana babone mu cyo kunywisereza kandi wagwihaho njye sangu yagaraka koreho gunda gongereho kandi oburyaho ebyaguruze nyumwazyo agobireho nko mutwaro gumwe atuwagaraka wakora capital yayongeraho gundi meshi kandi 9 ngo akumanyiro buzibu kandi ni umanyiro bundi mukwatagana hata manye kizibu cyawe ni umanye iki kandi ogire time table umanye uti kundabe nigura heduka yanje mukasheshe kurugo ko mukasheshe nasiga nakora ki umukakunaza kurugaye utyo nasiga nakora ki sigiho tebekana seka yawe kuko mwami wawe arikwenda umanye byarikwenda umanye byatarikwenda dero ko eshazo kwinuka kuzirashike umanye uti nsheme kuba ndi umuka eshaha zitanazite kuzireza yanga nabwo yese muhati zikije muterera kasumuje konka yine cyane cereza konka ndiyo ninje konka customer bakira kwijanka ho mu rwaba rwabaze no baragamira mu yabe ni bakira kwije umwazi konka kore wayemanyirize kwiko mukashaye mwene ceka yareza 2 yareza 3 tuwagamba mwene wabo ncha takunyiga konka wa mugambiro taza no bunacererwa nagira abakastoma ninga shinagire cyancerereza nabashimiye kukireba akamanya ati ya nakwesiga to muntu wanje yaje cyamuteganiza konka yaba namanyangu torum straight line nabwo no kumugambira umutima nuguma gwanje nyendo oyongere gamba nabashije bito hatwo kubo ine for example ke duka ya chakara ine mo mwonyo ine mo mbazwa mino ine muki hata nabahika besiza namangwa waho noza kukorayo umwonyo gwaho noza kukorayo amuhere duka gumanesherebe tobanyije zangu eje ni business iwari kumanya business eceri ikindi kwenda gambira abami abina bacyara babakore abaguze bintu ebikuribwa ninge bikoze bwo muka esente zakameza zo bagumene bazimanya nguziro zitura ako wagira uti umwonyo guraho munakora mu duka ekibirite nakora mu duka eduka te kamara ho mwaka wo tongiremo nikibani cyenda nkubareba atisize ngwizo ho mukayitu ntushozo mutwara ogo gwaguteho kugurabure ebiro bibiri hachaka shatu ashashureriye 2 naguriye ya ebeshatu agiteho kwena ngo business eriye gume sona nabihamo bebyibanje abishashuri yego nyoni nsibe mwami wanje obo bwire nkani nguza chakara we yabakiruho bwira nakuteba wandeba konka kunabire nyihamwe bintu akija mushobora kuba kana akore bindi akija mushobora ntazane nkubanje kandi akabashashura rero gwe cyaretera business gumane tunguka onkaguma no ukoraho otine zikongerwamo mazimaneko kwenyene omucharo gukora kitakabekizo munyonanisha bangu babe nibo bayongeramo abacyara babamani
babongeremo kapito babongere umuhimbo nabo bongere kukunda mirimo yabo shiba tuongere mu kapito no manya kwa kucumanya ngo washora iwo ine duka netasi ya buri izuba hata na wabyamasi ya shayitano babirgaho ibyo gukora batanu ubwo no wakunyita abo kuba tokure yakoraniye ukakora mwagitira hamwe n'umukore kintu kirebeka konka yagira ngo wakozere wabyame yego bahika bachitere kurura nibyanga buzima nibyanga okay ochirinitwe iwo murebe witu owa program ya sisemuka no basa kutandikiraniwe orukurabira ha Facebook page yitu bagita TV West Nehinda kandi aha X mbatweta @TV West UG kandi wayambuka wakache aha YouTube to live zayo obase okuturebera yo butunu kandi naha Instagram turiho nangwa na thread tinakubenyenda ngoze hare gomezamu no tureba obase kurebe cemerire omuka yawe mbwene nanyana nguduru kugenderera kuhendera turebe umwana wo mwishiki kuwa kuba no muterisha ija ingashi no muteri kazi no girangwa ayine kuba naye twazata omugwire nkobo courage ayine kuba najikunganya ta okugira ngo nawe base kuhendera abire nko kumubiri ato mwishyogo ni mushabangu kwa kuba naenda kuhendera atungire business yatakagitungire ningana nogo gine kugira ngo yongere kutunguka atese no mushija we aba batungira abashije okay abo kuba hari yabishya batungire imirimo kandi akiza kushera umushija ashera uwo mushija we ari hasi ye yego ngwe nabwe naguma teseze nawe batandikire kuri yehi bariyo no badetinga otyo atese nawe amureke mazima yari kuteba amugira twatungire sente ntukore iki kandi nabwe nayazitunga zombeke kayabo zireke kuburire ko mugasho kandi umushija tugura mu buzi tuviko wa mama nyocho timfuchemba bo kuba n'ubuntu arabikireyo kandi nkaguma nimbisa hweka yanje yego hati norabashije aba bo nabaguma wabishibo batfuro wabazire bitu batureto wabo hazo bishike nkuri yabazire nabo bakashomesa nabo basye muhara wabaha ahamutino mbweno bwegese bona namageze gona ngagenda gafuruka gazo umushija muzaha mushitama rero hato yombe ko umushija rero butaka bukuka mbweje nanye nasyakire nkagura kabuzi nkagura kije nkakato omunji ya tata wade kuno ya kapito nkajego mushija we nimba nakora mushango no takora mushango nakake kandi kishikire kimwe abo kuba tokusiga wanyu nesya kaza kushahura abandi konka nyo ningira ngo no bumwakubiremo kwatanise mwasharaho mukagira ngo mwene hati season katutekoko owite inkuzaro tutanembu otyo that's a good tactic season ndijo tuteka muri geke kandi nawe yari yo mushije w'obuntu tarukwanga mushije ari mwamagezi agamba mukubi yayi no buntu tarukwanga abo kuba nabwo to kubasa kure ko wanyu ekaho yona kandi umwinesente buzima ningira ngo wabanogira akuyaho kwashazeho nako nayo ukatayo noko taharekera balancing so no umchara twateyo no wabata na wabibitwe naho twateyo wari munonga hajate nakubenisha bangu situnje bigambo byawe byahamuheru ugambe no mukazi ugambe no mushijo ugambe nihanga wayine cyo kushaba government na cyo yongere kuchikora then nabwanyuma tubase kuhendera akashonshore cyaka munonga izoberi nkokuri rero kushagika umucyara nyongera kushaba abami bikiriza abacyara bakore babate mu sente babatagizire sente bikiriza abacyara bakore batungure kandi ngaruka nshaba abacyara watunga akacyansi umushije akakwikiriza kora gikoze se koze sa chance jo okore orukurunda oreke kugikozesa okushenya kandi nshaba
ihanga ryitu nshaba gavumenti yitu ngu eyongere sente mu bantu abari kutandika okwekurakuranya ebongere mu sente mazima bari mnonga hajati twahurira je kandi nitwendeza ekisibo kirungi Allah agumeniwe babare niwo wagumano tureba owatwegitaho muringo gona ninjangwe kitwareba konka kureka hine kitwayegamu konke kinareba muri byona no kwetegerezengana omaka gate omuchara kacengana n'omusheisho mushira kacengana n'omukazi mukombekana otherwise taruhe sente mpango na nenche ombinte bitoro kubantu tukora kandi abazire mwongere kushomesa abana banyu side zombo mwana w'umushi no mwana w'umwojo omushi atakija karengera aha mushija amusigazi ninga shomusigaza karengera aha mushi bibe byo kwatana bagira ngo ihamba rukwatanasabwa nabantu butundi charity omuhereza twatwine hajati Sophia Naume Charimpa owa Naume Enterprises aho mu rembo rwambara hari Mbaguta Street nashubure emyenda y'abakazi erimu erimu za Suti erimu za Gomesi erimu byone byetikeje emishana na very good nahabwecho mugende mutuhagire umutaragumize munatungura ihanga and we are very good managers so mutakatura mukaturabya mwamisho mutwesigane sente zanyu bibanyitwe sakumanaginga je ekayitu business zitu na nihango kutwara hamwe twaza kurigura urwijiro rwa bitsintsino itwe katurjaha ntubendeze birungi otaferwa mama nuko kusana mukwana nagira misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yasuka bana yiwa kandi cyitwe kikoka kandi suka buri kubana aribo mwana we nana isuka umusayibu yagira miso ukureka nasesha abukureka nk'umwana we yagira miso ukureka nakora kinakora utaka keba kandi suka mnyaro wanje mari kujanti activist nhinda buri saha emone cyeka zo mu abazi bagira misuka ntandika kuri jimonoka isuka kandi isuka ngonoza kwa VJ Rama until when can you hide the truth isuka kandi VJ Rama the fantastic mafra story kwantu makane mbera buri kimwe cyono kwa ukozere ba echibi ukora polisi no miso nuka no njya koreka unotina munyana wanje ningamanti echitu choka ako tawino kwano ukafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist ninda emazaz guilty Orwa kabiri kuwa kuba oryokwe orukwenda kuhinga omugano ningashi orukwenda sente konke so kubanza wagumisarizamu konka okijo katunge sente ezaburizoba ezaburijo kandi akasente kirireyo yajumbire omukuhinga emugano wabo wenda gweguriza no basa kuguza gati emitware 2 kwika mitware 5 kurigira size yabo kandi gwaba yabere igeno giant kandi ogwito gwaburijo no basa kuguza gati umutwaro n'inkumita so nkirigira na nakatare hiziriki tino muzungu orukwijo mpaka atakwenda gift yes bambe yo kureba no basa kutemeje nkoro yona ebure kusana kiro 10 echo kumanyisa ngo umuzungu yaba nayenda gift nagura ka glass akateka munsa achi agura kanyonye kuwa akora mbambu akatomunsa akubata bukuremera akashanshara cyakamuza ibisinsino nakakushibwaho ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti n'uburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti
Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment, knowledge creation,